Našla sta kamero. Talenta žal ne. Andraž in Gašper. Najbolj netalentirana talenta na Radiu Fantasy. Opa, joj, se upravičujem. Pa ko zdaj preračunavam, koliko? Fantasy! Fantasy! Kaj to noter? A me slišite? Alo? O, zdravo. Kaj bi se rad kaj samo studio gledal? Ne moreš stvari delam. Kaj je? O, zdravo. Jaz sem pa Gašper. Kaj bi se rad samo studio gledal? Jaz sem pa Andraž, ne moreš kar primeti. No, pa kaj ti ni jaz nekom direktorja poklical, nehi me motit, prosim popejte. Okej, prav. Fantasy, prosim. Ja, lepo zdrav. Štefka pri telefonu. Ja. Jaz sem pa ključe od avtomobila izgubila. Jaz kar preveril, sem počakal malo na liniji, gospa. Najlepša hvala. Upam, da vam je bilo všeč in da ste uživali. Pa se so oni tudi. Kdo oni? Oni, le, tam, poglej, vidiš, le, tam. Vi, edaj, če ste tle, pa lajkite, pa označite frende, pa telte med frende, ne? Če imate. Ne, no, pa dajmo. Ven! Ne, dajmo. Pa dajmo, prosim, Vi pa tudi ven, pa gledate.